Abusia oba so pay attention to this particular video. Very very important pa. Oba like video no na share na kire wa adwene aha no adwenkyere no ehia me pa. Woman bia ye fe ne se wa nya ko ase wan ya ye frɛ no. Wono na ese ni nwia ene Adwenepahene. Na me ka che obi biala se enye ni nwia ne Adwenepahene. Abusia ne kora omunnim no. Eye te se de o matu kwan. No ba be show nwia ganani ewa abrochire. No afa ne se enwia na emom no mu firi kro baako. Kro baako no krampo no wei baabi ofiri krampo no open fie kwan kora na uhu no. Na obehia Adwenepahene na mebusa wo mo amomfa nkwa adwendwenim. Ebra ma me we ebehu Adwenepahene no. Na pempe ne Adwenepahene father for the dada long time. Ebra ma me we ehu na pempe no eye beki aware eno mkokohia wo. Ene medimi wura mu pa ama obi ate no ma bi ase. Abaye we oda we kohwini papa. Me se ono ene cause problem ni nyina. Ene Adwenepahene wu efunu kankan we ya enkrofo bebre kan no ma boni afasa efunu we hu a e wose nke koto no twetwene se akokɔ. Waba betena simpie so ni apaso busa ho se ebra Adwenepahene wu ye no a na enkrofo kansamfu edifa efunu ho no wan mpo na krokra efunu ma amo taase nana Adwenepahene ekɔwi akire no ana ochenji yan Adwenepahene TV ana ohyase to ohyase no na akwakoye enkratasem abrochire abrabo ekwan aba Germany a obefa so enya nkrata because me ne Adwenepahene ya frem ewon nkrata sem wo Germany ha ye nya wo bia mana mekasem papa bia amfa Adwenepahene efunu kankan no ho agese na prempen ko a na prempen wo ya ade bi wo aya sometimes on tenase sa abrante fu wei abrante kankan wei a wo di wo ma me atem di wo busua atem na abaya we abetena wo sei na prempe di na tembi eno no so di na tembi pull video a na prempe di Adwenepahene ma me atem fabra me ehwe so wo sei wo be dem a pull video a na prempe di Adwenepahene ma me atem atwase atem no pull bla na ehwe esense mo busuan mo giminti no a mo nhwenyansa ne ntihwe mo kasa tantantan Adwenepahene kasa tantantan o papa kasa tantantan wo mu muade ena omudia ode akwa asamado na efun tantan we no obi amase a ekosi sei eda hwan sei na prempe kro ni mu time na emom no enum guase a ne yedi gu Adwenepahene ni funu kankan no enkrofo di na tem na prempe tenase wo tenase no so no obetwa video because abrante no oye brempon abrante no okuta nimonyam chen abrante no onim de afenso so onim social media game no eno sa kuta asante dom ade na prempe ye ne say wodi nim dia watena media no so no ebetwe dom kakra ade ama efunu kankan no eye Adwenepahene na wa busa hu wa wo hwemie wa wo tie mie wa wo so ne menya adwen no ebra na prempe ye video ede ma Adwenepahene no sa tam no wa nya do amfa manana taase nana Adwenepahene ekɔwi akire no ana ochenji yan Adwenepahene TV ana ohyase to ohyase no na akwakoye enkratasem abrochire abrabo ekwan aba Germany a obefa so enya nkrata because me ne Adwenepahene ya frem ewon nkrata sem wo Germany ha satam no wanya odo amfa ma Adwenepahene a nim tantan na wo wu ehye fom no wanya do amfa ma no na asantefo ni bebre krampo adwa se adentina na prempe yes ade no the whole video no I was even shocked but achire no echire me we say oye nipa onya aboa na emom no sa sister we a wo chese say ni sister no sa woman we ya ma Adwenepahene funu na beka de mo beto na to atwe say aboa kokɔ Adwenepahene wo no no hu be ne hia ne hu ne sama dwa we wo no wo da ho na hey ma me kasam cho Adwenepahene funu no ye betwitwa keke ye de beto social media so ebra na prempe twa video ni wie no enkrofo bebre nya odo ede ma efunu kankan no satam na wote baabi o a wantima anya hwe na wodi nhwehwe mu tam Adwenepahene wu ye no busa ho se na ne ekasa na so ne nkasa na wo na Adwenepahene ye fine abra Adwenepahene de free mu na wo ne Adwenepahene nkasa
na esi den na de wo be ye hwehwe no because me ni mu dada wo free ye hwehwe no enye ne ma no e wo free ye hwehwe no enye ne ayesa adwempa ine wo na wo wo no e ya papa wa ne de because send you otewo ene send you chinchim na no I said wa ba betena page ni so e ade adwempa ine de ma wa ani o any social media no fa ne totore na anu se wo betimi abio this platform ni fa ne totore because as wa betena ayin no wo feel proud be Jimmy social media dey na abenya fi wo na efunu da form na wa betena simpie so ne apa so e ka sa Jimmy semwe ma me wo nyansa abusuan yenko tie ni sem no ye ba ye beto so kra me TikTok live me sa o Facebook live hwe Jimmy obi awu no wo ye marketing obi Adwenepahene wu wo ye marketing we me ka chem so onye serious ayesa Adwenepahene wu na wo wu ye no asa ye ne de asa de odi feeling ho wo ye sa nyoma bi atantantan obi awu a wo ba be ye hwe woto me sa wo TikTok marketing na Jimmy nko na wo Jimmy Facebook live Adwenepahene TV and our TikTok live Nyaku TV abusia edu baby a yakasa ye nkasa ba ensem bebre koso ensem bebre nso ye de ha Bigscout media stop it Bigscout stop it jania wo ye no menye nyaatwom menye hypocrite ne wo ye no aye too much oni Adwenepahene di agro emfie du ene akire ensem bebre ye de baaye ensem siye ukoton Adwenepahene ema etwede funche issue ni nyina etwede funche ukoton Adwenepahene ma no eno na de problem ne baaye Adwenepahene akoma eba ntem eno ena de ntokwa ne baaye ena enye se Adwenepahene o kan bi kire no wanka bi ankyro o kan bi kire o so kan bi kire no won se ma me o wagimi pa obi awu a wada fomu afi no kwakofa tete nsem a atwamu ene ba de na prempeye wo obi awu unya fon no wawu oda fom a mo ba be sie no efunu kankan no oda fom afi no ba be ko okoka etwede funche onye serious mami onye serious o mi se Jimmy pa na ye ne se dam we obetena asie ase ne sei obetena asie a wo kase ase ne sei a wa betena o beto anansesem e na okodi nkonkonsa kire etwede funche ase na adwini so ase o yakoda mami panyimu pa o ni tum na afudwene Jimmy nko a wote Germany wo onya kotieni Jimmy san na wo se wunya da fom wunya na wo da fom no ma yenye ye ni mponwie nye Jimmy na wagimi a wode asem na afiri a wode ba etwede funche to Adwenepahene wu a wo kan wa asem o hwe Jimmy pa issue yi ba ya menu abema ne to form no watena social media upe ene obi a beki papa na wone ne kasa information bebre audios bebre unyaye oboa wumaye oboa wo se nana pempen ko ana na wone beki papa edi nkomo oboa me se oboa onka no kre abusuamu ni na mo beka ya me ena beki papa frɛ me se ne ba ye hie enti eno emu ena eno ama me ka kire nse oba ha no me di pipa ma no se on fere ema me na me tia no ne ya ha ye kana awoka hospital health insurance na me tia adena oba ha no one no o frɛ me wo phone so na me ye show mo amu beka bia na me ye show na o frɛ me wo phone so na me de me hold you on o kire me se one ba ni beki na me so oh daddy me na me ne ba panic interview esi de na wo be kasa se we e de ahye na prempe mami won kan ne kure esi dei e na be twet antro we e da to na prempe so won Jimmy na bia ni o but woni obi Adwenepahene to form wato sa audio sinagu mami won kan ne kure on kan ne kure sa audio sa wo ken me na me di audio ne baaye e na da so no me na me di audio ne baaye me post audio we acho 2022 mu as a 2023 mu February mu ho ana me post ade ne to because I audio na nsem wom na ekumakunkum ewom na expose kese ewom me na me de audio ni bai den na pempen na di audio ni bai na that screen so no mo hwe data me post sa audio no na wo de mo hwe me boka kra kira mo ka ta nyina e wa ban ti pa so ndi sa wo de san ba ban san bre me meja no Ghana ha
na ka o ma no boy e se na da je wa ro ba no time o se ni nya no sta nya no o ba je ni le fi o ma nche o wi na so gwa apa no o wi na bu gwa apa no ko aba ho no ko gwa wa de mo he audio ni nie audio ni post ya che me post kura 2 years e twam kura esi dai ena masa kofa audio na babiem because audio na me post ye me de ko share wan kona enti kakra bi na tie ye enti ehun aba asem no ena me yi audio na pia biem esi dai na wo ba be ka se audio na pempene 2 audio ni gu wonka no kure wo yo ba kankan pa wo yo wajimi akasa sa enkrofon super beki uko Peter Anochi page TikTok live ekodi beki atem se wunhu ne so jimi foda but enra wo pese obesra beki me si no umma on se na adwini so pa na adwini so akasa obesra obesra beki entidie opese obesra na entidie beki wo no oye hwan abaya we ane na mfianfian we oye hwan a ne kuru kankan na wawu a oye hwan a sa se na pempa mesra beki a oye hwan ede ba de pa na ebe ya ma no mo jimi timu so nyansa say nana pepe the whole nana pepe ebe chia beki a we ne bone ni say beki na afele beki na agina ni so wa agina ni so papa kurasi ni ba no agina ni so anu oban mu on pebre we be ma be pa ne be kwakodi no be ma be pa ne be lazy woman we oba on pebre we sikase ne edi jan ko ebesa 19 nana pepe ba besra no apebi chop money kakra bi di ama na kwasea na enye ni kunu eda form no ni kunu eda form na wo be pro no na we obi besra na ana obi be chia na wo ti wo mo untimi nante wo na wo to nse wa wo to no untimi nante wo se no wo se ni na aka twon jezire na obi ba besra obi wo so ma ne mesra no wo ye hwan wo mu ya nanta wo mu untimi tu nan wa ye kakra wo ye kosoro kobo wo na ni na ye se japim no asia wo na se kuma ye kasema mtia wo so ma obrempon ba mesra sa foolish lady no wa bodam papa so pese obechia beki a baby akogina di na tem se oye jimifo no ko na koka kira wo mo se beki nya jimifo biem na pese obechia no maka hwe efunu beki Adwenepahene funu Adwenepahene jimi brana be hwachi wai brana be hwachi because we unua ba na so ko unua ba no wo se ufunu no wo se ufunu no kra hwe kwasasem sei na wote na ene brana be hwachi na hwe de wo ye brana be hwachi na kwasia ba wo to na wo pam obi afre efunu na wo efunu na wo dia efunu ye ofu wonye serious ablabum uti social media sa wo na aka beki ne papa bo mu no enye wo a Bigscout enye wo a me sister panyi ma me se wa owo Italy oye beki sister panyi ono ene gina asemwe mu e solve abusuan issue because oye busuani mumusa ne say ono ede ba de ene oye ya ono entimi ansolve oye koshini ba ma me we si wa jimi fucking ede ba de ene ye no a ono no entimi ansolve obi na be solve ma no because ono ene gigina mu a odi papa na temsi o mu kutupa etu ontimi nko papa nanim ara ono onye panyi ni bi wodi onye nipa ni bi wodi o ka bi enye edebenti obia musa ne se edebenti ena asem ne baaye no ono antimi anko forward anko pack beki papa achaw na obi na be pa achaw kurasi ni ba wani mbie ye because o hye kutupa edidi papa na temto wani magu ase me se ye wo ena Adwenepahene na wie ye abantem no eye wa because wa ma ho kwan ede na wo gye wo wiase ede ba de pa na wo gye eni nguase na ato wo chimifuo ba afidi ye obi ene be solve asem no woto wo ye dai odi onye nipa ni bi adentina wontumi solve adentina wontumi ko papa nanim na wo wasa betena simpie so eni apaso a wo ka che obi ase eye obi ene be solve asem no na nya na pepe are you not ashamed of yourself wo de wantumi ankase wo na wo solve you obi na be solve ye ninu aketua ne beki onu no siesie ne papa eni ninu ya beki ntem ada na wo gye ho ayi e wo social media ada na wo claim say wo na wo siesie beki ne papa ntem enye wo Bigscout media me wo hobi me kra me frɛ papa no say ni na ekoso daddy satama me frɛ papa no me ka me chia me huda
me frɛ papa no so o adwuma mpo enkomo kakra bi na me ni die me wo papa ne number eti ade nana pempent mi mfɛ no entimi ka bi ma beki ana beki wo ye hwan beki ya akraketoa sa ne kunu no ne kunu sa ne kunu wo 37 wasiafo na motifie kankan na mujimi na senke wa hu asenke ya hu ni age adwempan ne tiase na sa na wa ba akokra no namo enso no sa 37 years wasia wa anyafo tempo enu owuye na wo sole a wo so wo chen me wo sole wo ye small boy kra adwempan ne ye small boy efunu no wo ye small boy kra na wo to wo na jimi a shawma wo kanya sasem bia adwempan ne da fom na wo ko no ho ntokwa na aga se efunu no okwa obetumi akọ o ka sa adwempan no obetumi akọ ana asiafo sa wo ba social media wo pese nipa hu se oh me ti say na me de me nua no me ne na nante 10 years na onti say ma me ka no kura nkyerɛ wo enne adwempan no waka to ho o se obi a woni na nya issue bia wo de be che ne but enya wo Bigscout o se woni wo be twe sa kopi nso obewu enkurase fo kasa ene wo kasa no hwe on utu je se abusua no wo hwe abusua no mo Germany wo na ayonko a eye adwempan ne di won kobo wo no omu na agimi obi awu owu ko enti ohia dom se ebe krakra na chi kama ono adwempan wo te ase na eye dai se wo no ato wo tunanum to se so owu agimi owu ama obi ama ne kwase na prempe wa ama wo eye kankan wi a ede na ede beba ahoye a ye wo dedodo wodi ahoye achi saa ajapade a adwempan ne de ma Facebook na utim no fa na totowe ni ya meti free adwempan na num na meti ha America mi ntwa ntro and mi ni ntro adwempan ne to form no e ka wo ye nyansani no a e kan wakoma se wo nua wo ne nanante pen wa free mu na esan se wo pese eye warere ho na eye wo ye because wa ye wo papa pen ana wo ne nanante ekwan bia na eye so no enka ensan ko TikTok live enni ne yiratem na wodi ne yiratem wo ye hwan se wodi beki atema e hwan ara na mo kasa cheap sa mo kasa nana prep we small player on na wo tia beki krampo e se wo twa ba akọ no hwe beki a e wo ye hwan beki mpadwima beki wonto onompam onya bibia oni kapre wonam ho na ne nasa akokọ no wo wugu fio wo si e fe beki ye hwan se beki wa o kaseti ya beki no o tiana ni nwa ketwa no o tiana wo se beki abuo toluwa wate muka hu bi na ana obi timi tena ba bi no adi ya wo asem a wo kan ye ko anu ni panewu tu ka wo asem bi krampo a twan na ka enya yiye ni nwie sana ka wo nyansafo e kasa enya jimi kasa ya obetena wo kasa yi o twan wasre beki abusua na mom na ni kwansa wo san kato so edi ne yira temsa ne yire ni de wo ni so jimifo da na onye jimifo ankonka na enura wo wie ya wakọ pese o pese wo ba na ba chia beki wo ba be ye video na asa de akoto abonti ana asa de Bigscout me say no me see no wo ma because na adwempahene no wo manson ana mo twe mo anwie manson no eti to aso na ni adwempahene nya de entwe manson no what the manson sem saa na adwempahene de chefom no manson sem a wo mani so ntino na mo de chefom no jimi obi awu enka eye de eba ede nkabo mu saba na jimi saa wote ase na ne ye pese ye press udwe no wo pene wote ase na ye press udwe no pene ye awaye wanim tantan wanim tafu sefufu a atofom wo ba betena simpie so ase wo pese o blemu obi wote ase na ne ye press udwe wote ase na ne ye pese ye di komo ye kasa ye ka ye hubom no wo so wo pene wase wo wie nso so wo se jimi asia one amaye na adwempan ne e di broken heart awu asia kokọ ete se wo yale pressure na oto na wo winam kalomo na wo we na wo jimi na di oba wi achi oba we winam hene nan pa ne nan se japim ne nan esi fom wasia we enche na onu so eto aso and pretend say enani wo ya wareho da bi da wadi na tem wodi wo bi wona wo sele wadan for no out eno ode abufuo ni ahomete ye duru ba bi
Na se na wati se wawu anka wuti se wawu ye no. Me nua be ma. Bigscout. Na ni kwan se wo bie wa no kasa. Na nke wo se wo ba abonti be di ne ho adanse. Abusua mo fa nche me. Ba wo sa ye life edi na tem di ne yira tem. Etu audios, videos etwem utugu abonten. Da ben o two audios gu abonten. Da ben o two audios ni videos gu abonten. Video Adwenepahene twaye eda ho. Adwenepahene twa video odidi na pempe maame atem no eni ba bia. Esidena na pempe na two audios gu mu o two videos gu won ka nokre. Won ka nokre. Video na eda ba bia. Me twa bi de to ho. Audios a wo kan me efiri me ho. Me na me kasa. Papa no beki papa na dem audios ni na maame ana me di me tutugum kakra. Eside na wo de question na prempe. Eside na wo de question na prempe. Ana na mon kan no presa. Ndi zenka audio no nka ba kwa ma nka me ni ataboga edi nkoma. Senka me da question na prempe. Audio ni bi ni me ni ataboga na edi nkoma no. Good morning. Hi. Beba chote me nka. Mon kan no kredo do. Mon kan no kreba akokra. Sa woman we oye cost of wankasa. Onu na ma Adwenepahene na wuntem no. Because mo the stress abeto no so sa wo pagya padio so pede ba dio kwasia wo na kakra kasa gyapim. Oye kufrasi ni papa. Sankrofo nunu Adwenepahene hu se wonya ni papa na oye video wa se no ote. Ada na wo fa kire sa wo be chia ne yere. Na wo ma social media fo ente na wo nkra wo mo se me ko chia beki o ana abusuafo e mo mpa beki a cha o ma me na me pese me ko beki fie ko chia no. Wei. Onko pa beki a cha efunu kankan wei. Efunu wei onko pa beki a cha te se de na ada efunu wa mabia ede na besi. Na prempa mabia ede ba ade na besi a mo agimi sa. So onko pa beki a cha na onko tena baabi na onko ananso te se de aso one ku Adwenepahene. Ade wanko cha beki se beki small game wanko cha na ide. Wasia ni kurukurampo na ni jimi wanfa ni wo maame atem. Na beki ene nana prempe wo maame wane so mboma no ana mo agimi sa. Wo asema a wo ti abontina wo kan nyansa be na wo mu. Nyansa zembe pa na wo asema a wo kan. Aw mo na mo yema Adwenepahene ne ho sa ye himo because ono already no otiase no jimi na no jimi. Wa jimi sa na de akọ wo mu. So le ko trasie ye no jimi sa obi antunufo wa antima antunufo ene wa wu awie na wa betena abontina wo jimi ene de wo tu funu nefo kwase ene de wo be kan tete asema kire wan enim tete asem wi wan enim sese jimi ni do so no do sama mi we me se on ai wonu na ma problem aba wo de ataboga wona o mu na aya ma Adwenepahene na wu ntem ene beki wada na asunsu anso no beki won so ho kire o mpebre na wotie abrocho na jimi na me maame kwase na obedu no okọ na ugu fio pe kwase na num so okunu oba be wu short on owuo de ya enu ntina na prempe etese owu ye na ye ne ya onya atema na oja bibia na oye video de support o ablante no kwase na otwa video de support na mo mpe mo se pese mo de nguase de mana ye ntwema mo kra wa bo dam papa krasefo asefo ajimi fo mu nitire ajimi fo ma jimi a efunu ba bon so moa na ka se obi fa mo bai efunu kankan we mesi ye betwa de aba beto wunu bo hu nanim ena omu ba ye na se obi anye de obi afungu o monyi o mu funu nguo because o betwa Adwenepahene nanim masoma nipa ba 1000 ena o betwa Adwenepahene o mu de nanim ba beto kwa siasa no ni funu ba time fucking ni funu ba time papa ena mo ba mo kan che obi ase obi anfa kamera wura baabi a oda no efunu ne da no na mo ma ye de kamera wura ho a ye betwa Adwenepahene di nanim aba beto abontene kwa sia boy Na wo pese wo fake life. Wo kira se wo yo gboro wo social media. Na wo fake wo be chia no me say wo mechia beki na mechia ne chena. wahu je no wo hwehwe ni o ade a wo hwehwe ni se nko ba betana na nipa hwe no wajimi sa ma me obi ewu wo ti social media so na awokono ho ntokwa wo ti social media so na awokono ntokwa we yasem we ade we yasem obetena se na jimi ma me we abusiafo mo amahu some onye obi a was a man attention but odise was a man attention
obetena na wujimi wo sa ada ide nko na woje e wasase yi so mitifie ha meti Adwenepahene fie wo manne e ma mechia ne chena because o ma meti ase sister me do obi abone be chena anya Bigscout me ne na nante na dia Bigscout de yem na yem ya hye makoma o so won fa ncha wo da kopin so obe free wiase e no wa free wiase what baba di ne yira tem e wo social media asem ba akuya na wakan asem ba akuya wa be di ne yira tem eno an wakan o wakan misimi wakan onya san foforo bi anka tese asa ye ne fese wa ba betena social media nso na nipa hwe no we ya hwe wa 1 week yesi ekwase ni wie ye na ya to ni funu ato atwe obi akora mehwe bi obi no ba be hwe wan na be hwe wo nya nsase be na obeka wo do ho betoto na pempe na pempe ono nko obema yi na ye kra be hwe no kwasea wo wa betena social media so na wa ye nipa tu kura na beba nipa tu kura ba kura wadi nipa tu ba wadi wo mo baba ni na ye betwa efunu akọ ye ba betwa funu akọ na me ka kire me si ye betwa funu no e de na ba abontere mo pa mo nyije cameras na ngu abontere ye betwa funu ndi na ba na ahwe be ma anim ne nanim tantantan bi oda ho akọ funu be tan uwie ya aseme na makwa kan wone ne masa enye wuo abusuafo mo fa nche motirim se Bigscout enye ono no waka beki ene ne maame ne papa abomo ye sister panyi baako owo Italy your friend sister say wa maame say wa onu no ogina mu eye ne na sese oye edi nkotodwa gufo ma ye papa no ode ye bone ye de e che yen kwasia na moto woda daada mo antimi anya saade ewe moto woda daada mo antimi anya saade ewe mama aseyesi asema ba na mo pa achew onso mu nam ya chimifo onso ni beki ni sister no na wo mu ya chimifo kra etina mu betimi anya saade ewe mu betimi anya saade ewe na mo atena woda daada ama Adwenepahene wuo Adwenepahene wo ya chimifo pa wo wu nkwase wuo Adwenepahene wo wu nkwase wuo papa enti so onka wo betimi anya we ni na ene o manye ene o matena wa ama wo du jimi ya wuo onso wuju ye de wo ma fa chie pa achew enti se wo se wa se wo so nim nyansa adenti ena watena ho ama Adwenepahene wu ama makọ fra beki sister ena waka hu bi na ya pa achew de ama mo enti sa atama wote wo no mo entimentu wana mo common sense we common sense jimi ni do so no do ye ka mo me yenka kwasia ba we abetena social media so say obe expose na pempe just because say na pempe akoka eye beki ene papa bom obe fans oba be fans ade na pempe ka beki ni ayiboma na ayedai because kwasia no wo awie okọ enti oka na boma na ayedai woni bra na pempe abre wa yes anu mawe ube je damage control na ho na be twama wo odwan na wo sie se eye wo sister ene wo ena mo kopa achew ede ma beki na mo ankasa na mo kopa achew no beki wo kotena fie ho a ni team uniform ene no na kasa papa wa jimi ene ma me wa jimi ene ma me ni twase ni ene no na kasa asem no munti ai papa wa jimi na wonwe no papa wa jimi na wonwe no ono na my profo ko friend a wait ma turn ne ba ama papa wa jimi a na adwene wa jimi bi ene maami a wo ye kwasiaba ene maami a wa jimi ene maami a ni twase ene maami a wo ye kwasiaba na ye saade no enye beki ne kai enti watifie wa ni ede na nitibeye no saa tam no na se kam kopa achew na wo kwasia oba betena social media so edwa wanum jimini yese wo ba ni gu na so a untwa ntwene na wo pepa sabe papa ne ba ni beki o won to ne ntwene da ne ba yamfomso akwala boni wo bi afie se ne meka no na ade na man kopa achew ntem on say like eno ma we ntina ama me buafu no sa no ma we ntina ama me buafu because muni mpefe se mo be pa achew mo be ye de se fata mo anyo akwani ni jimi ewu ama adane obitually afi na wo ba be bu be akese we nyansa be ne wo we nyansa be pa ne wo mu wo jimi too much
ne ba ne mfom so no wate ase ahu se akola boni wo obi afie obi a wo babone da obi a wo numu benya babone wom etu wate ase se beke ye ne babone etu wode ne babone na ebone ayede ache no yeso oba de sefo no kra wo koye okotonton na eja niama eja padea no kra wo san ba ye na eja ba ne nsemu man eti beke ye oba de sefo ne papa ye de wache no asa oba de sefo no tam okoye no nani kru ko wu ya na oba de sefo no okoye no a okodi no oba no nani kru ka no wo nani kru ka no ho wasia na we oba de sefo akwa ma ni kru ewu afi na oba be pacho enkofo ye jimi wakọ oba de sefo akwa ma wu nu ukru akwa wu wasia na oba de sefo oba back na ni kru oba paje no na se ni kru ka no ho we de ni kru wai muni funu na ekoma papa no mo jimi papa we wanya daja betanse egube so oba de sefo no okoye no oba ye no opapa je no kwasia we de okoye no na ni kru ka no ho wo ba ni kru ama kwasia wa na ebe fa funu no nko Bigscout jan hwehwe ni mu na wo ye wo social media no emani pa hu se wo ti sei na nwie na no wo da wo ti sa abosoma kotere me kan ne aka ni plane asiso wo ti sa abosoma kotere ade awode aya Adwenepahene aya ne ya na hyenimu social media wo ti sa Adwenepahene awu ena wo start ye ena wo say ode ne yire enfomso awo mo de fom omo papa beki papa eya Adwenepahene papa beki ni papa mfomso ode fom ne papa ena wo se wo san to agu abonten enkrofo eni wo matem enkrofo hu so m ye nipa bonefo ada na Bigscout wie ya wo so o ba be chia beki asem ba ku na na wasa kan asem na na wasa kan adin su na pempe wanya ono na yeye video ni da abonten dada video na da abonten dada na kwasia Adwenepahene didi na pempe maami atem no hye nkukogum na oye na abonten na obi download ye eni ye save ye nti eside na pempe wono na ese tu agu abonten audios na ye me na mebo audios no eside na pempe na wode kwhye na pempe otanhunu akwa senka ya dia krampo na pempe na ebo audio na ka different me na mebo audios no nti eside na wode kwhye na pempe se wona atu audios agu asia ade wani abo ana wudi na pempe ne abaye o ajimi kakra pa o mi tu audios na gum no mi di videos na ba bonta obi atentem bia obi ye ne o ye no videos Adwenepahene ye ya odi na pempe maami atem no kwasia okohye bola so na ye ana okohye gugobuom na ye o ye na bontre na obi apiki bi nteside na wo ba beblemu na pempe e wo sa kwasia we ho efunu ho mono ma fo mawura mu pamisi bido sa mu jimi sem no we ya consider funu no ye ya consider funu kakra maza ye ni wo time o Adwenepahene na wo wu awie ni wo wu awie okọ odi jimi ko e de be kasa biem ni efunu ni ko ye ntima mfa nko Ghana ye ntima mfa funu na nko Ghana kwasia wo wu akontum ye ntima mfa funu na nko Ghana ntina na pempe wa ma bia na ayede wo ye jimi fo pa mo ana mo me kansan fun ditia kwasia no wo ba no obeye video ana ase de enti na apese obechia no social media fo nyina betena ase aka se eno ade na danfo ni nya issue enso so na danfo ni wu ye no o se opese wo kire na abusuafo adanko daada ade dia Bigscout o ye no adanko daada ade Bigscout me amiti ye Adwenepahene se wo no wo se wo tan wo opim fu obewu eno wo ne wo twe manso ena manso na te eno onu afiri wiase wo se asam adokro beto asa mantwe so ya asam onu nanum asam na me ka akire wo no eti ema obi na adawo enye se ya na nadwo eti videos na mo ye ne ye hwebio me hwebi beki no won hwe onu na me se mo o ma social media ba me hwebi uhwebia obi fa amai o se onye serious o woman onye serious o ena mo fa akuma nhye Adwenepahene nsem fa nko asama mo fa akuma fa nhye nsem fa nko asama do
ɛno na hia ɛno na nyansa wɔ mu na kwasiafo mo ntuma fa mu mfa kuma nhye ni sɛ maka ɔno tu na fa kwasia kɔkɔda abɛtena so na ɛna na hwɛ video ya ɔyɛ nyansa bɛ pa ne wo video ya ɔyɛ nyansa bɛ pa ne wo sa video we mu ɔyɛ ɔba ntina makɔ ne soft amano no ɔyɛ ɔba ntina maguma ma akora maguma ma ɛna efunu sa da fam efunu kankan bi da fam ti no maguma ma kwasia aka asem ya ɔba bɛtena so na kwasia heke sɛ nipa no wa hode anko owuye abusua me nse wo bre krampo wo ba so a no a share video no a like video no wa support peace out.